Bom dia a todos. Goedemorgen Sola. Vamos ficar de pé? We hebben opstonden. Vamos dar as mãos, unir os dois lados? We hebben ons de hang geven om net konten. Ons alle top de hang geven, ook im Stich. Pergunte para a pessoa que você está segurando a mão se ela vai pagar seu almoço hoje. Voor de persoon wat presidie is, en wat u de hang houden is, als die wat middag betalen. Diga para as duas pessoas que você está segurando as mãos. Zij te beide persoon wat u de hand houden is. O almoço já está garantido pela igreja. Dat middag wordt al van de kerk gegeven. Mas a janta vai ser na sua casa. Over dat onkas wordt bediend thuis zijn. Quem crê em milagre, diga amém. Wie een wunder gelooft, kan amen zeggen. Quem crê em milagre, diga um amém mais forte. Wie een wunder gelooft, die kan een luider amen geven. Diga, eu creio em milagres. Zij, ik geloof een wunder. Eu creio que hoje o meu milagre vai chegar. Ik geloof dat van jou mijn wunder komen wordt. Quero ouvir vocês falando mais forte. Ik wil jullie luider hier. Mais uma vez. Nog eenmaal. Olhe para alguém que você está segurando as mãos Kijk maar naar wem die de hand houden is. e diga, hoje eu vou jantar na sua casa. En zei van jou wil ik bij die jongens zitten. Querendo você ou não, Als tu was er niet, eu vou jantar na sua casa. ik wil bij jullie jongens zitten. E eu vou fazer a mesma coisa agora. En ik wil hetzelfde nu doen. Hoje eu vou jantar na sua casa. Van jou wil ik bij die jongens zitten. Você vai preparar novamente uma comida para mim. Die was waar al voor mij eten maken. Eu creio nesse milagre. Ik geloof in dat wunder. Quantos creem que Deus está aqui? Wie gelooft dat God hier is? Quantos vieram para receber uma palavra de Deus? Wie is gekomen om een woord Gods te krijgen? Quem veio, levante as mãos o mais alto que você pode, segura lá em cima. Daarbij heen nog heel geven zo heel stuk als. Levante as suas mãos e segure bem alto. Daarbij heen nog heel geven dat de heel geven. Diga, eu vim aqui para receber uma palavra de Deus. En zij, ik zie je komen om een woord Gods te krijgen. E eu vou sair desse lugar com uma palavra de Deus. En ik wil van hier wegvaren met een woord Gods. Deus vai falar comigo essa manhã. God wordt met deze morgen reden. Hoje pela manhã, Vandaag vanmiddag Deus tem uma palavra para mim. heeft God een woord voor mij. Eu abro meu coração Ik maak mijn hart op para receber essa palavra. om dit woord te krijgen. Pode sentar. Kan je het al Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2. Maak je de Bijbel op in Marcus kapitel 2. Livro de Marcos, capítulo 2. Marcus kapitel 2. Nós vamos ler do versículo 1 We worden van vers 1 lezen até o versículo 12. bij vers 12. Marcus 2 van 1 bij 12. Zeg dat is dit. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 1. A 12. Perdão, capítulo 2, versículo 1. Marcus 2 vers 1. 2 de 1 a 12. Eu tenho 3 recados de Deus para você hoje. Ik had 3 roots van God van jou verdiend. Está muito claro isso no meu coração. Dat is zeer klaar in mijn hart. Eu vou começar com uma palavra. Ik wil met een woord aanvangen hier. Depois, terminando essa palavra, eu vou finalizar a palavra de ontem. Dan, wanneer ik dat woord wat ik nu zei, dan wil ik dat te eng brengen wat ik gisteren in de klas hier al aangevangen had. E depois eu vou dar mais uma palavra no final. En dan te slot wil ik nog een woord Eu geven. tenho 40, 50 minutos para fazer essas 3 coisas. Ik ga 40 tot 50 minuten voor deze 3 dingen te doen. Nós vamos ler um texto agora, We worden een tekst lezen nu, onde havia um homem paralítico. waar een gelähmte man weer. Ele tinha uma enfermidade física que o deixava paralisado. Hij had een fysische krankheid wat hem gelähmt maakte. Ele fica sabendo, através dos seus amigos, que Jesus estava chegando em Cafarnaum.
Hij wacht ter zijn vriend en dat Jezus in Capernaum aankomen deed. Cafarnaum significa lugar de conforto. Capernaum, dat bedient een stad waar dat makkelijk is. Jesus morava naquele lugar. Jezus woonde in die stad. A Bíblia deixa clara que Jesus estava chegando em Cafarnaum e estava indo para sua própria casa. En de Bijbel die laat het klaar dat Jezus te komt nu naar Capernaum, de ging naar zijn ene huis. E quando a multidão ficou sabendo que Jesus estava chegando ali, uma multidão foi para estar com ele na sua casa. En als de grote heer mensen dat aanwaart dat Jezus toe aankwam, dan ging de grote heer mensen hing eraan. A casa ficou completamente lotada. Dat huis dat werd gans vol. Não tinha como entrar na casa mais. Dat jij weer niet een weg wou in het huis na te komen. Estava lotado de pessoas em volta da casa. Dat weer gans vol een raam vol mensen. Porque Jesus já tinha uma fama de curar, de fazer grandes milagres. Wens Jezus wie al zeer bekend dat hij wordt wunder doen en mensen heilen. Não tinha como chegar mais naquela casa. Dat weer niet een weg meer in dat huis na te komen. Mas esse homem que era paralítico, Op dit man wordt je leemd weer. ele tinha 4 amigos. Hij had 5 vrienden. E esses amigos decidiram levá-lo até Jesus. En deze vrienden willen aan bed Jezus metnemen. Quando esses amigos o pegaram e levaram até a casa onde Jesus estava, que era a sua própria casa, Als deze vriend aan metnemen dat we zien in het huis, eles não podiam entrar porque a casa estava muito cheia. zij kunnen er niet nemen, dat huis is even vol weer. Mas aqueles 3 amigos não desistiram. Maar deze vriend die is Não pararam, não desistiram de quantos entrar. amigos? 4 amigos. Deze 5 vrienden, zij geven niet op. Então eles decidiram entrar pelo telhado. En ze entscheiden van dak erop na te komen. Eles subiram em cima do telhado, Zij kruipen op een dak, começaram a tirar as telhas, doen de dak desceram um amigo amarrado em cordas. en laten vriend met een erop. Eles acharam o lugar exatamente onde Jesus estava da casa En zij hoorden die steentje van krijg waar Jezus stond rijden. e eles desceram o amigo paralítico pelas cordas. En zij laten den jeemde doen met den strang erop. Tente imaginar essa cena comigo, Jesus dentro da casa, ministrando a palavra, ensinando a... De repente, começa a cair sujeira do telhado, o telhado começa a cair. Je moet zich dat voorstellen, waar Jezus deze grote Heer in de rechterheid, op eenmaal vangt de staf van erop te komen en waar die taak opgeeft en dat die erop gelaten wordt. Para mim, essa é uma das cenas mais incríveis do Novo Testamento. Voor mij is dat een van de aangelooflijkste steden im Nieuwen Testament. E eles começaram a descer Jesus e desceram até Jesus o paralítico e o colocaram em frente de Jesus. En zij doen dus in je leven verder Jezus erop laten doen. Haviam muitos religiosos naquele lugar, Er waren veel religieuze mensen in deze stad. pessoas que estavam presas à religiosidade. Er waren personen die waren gebonden aan religie. E começaram a criticar aquilo. En ze vangen dat aan zij te kritiseren wat er passeren deed. Então Jesus olhou para o paralítico e disse para ele: os teus pecados estão perdoados. En dan kijkt Jezus naar deze geleemden en zegt, die zinden zijn vergeefd. O problema daquele paralítico aos olhos de todos era a paralisia física. In de eeuw van de mensen weer de trouble van de geleemden dat hij geleemd werd. Mas Jesus olha e diz: os teus pecados estão perdoados. Maar Jezus kijkt hem aan en zegt, die zinden zijn vergeefd. E aquilo irritou os religiosos, deixou eles muito chateados. Eles começaram a blasfemar contra Jesus, dizendo: quem é este que tem poder para dizer perdoados estão os pecados? En dat vangt deze religieuze mensen aan zeer oorlijk en dal te merken. En ze vangen aan te vleken over Jezus en zeggen, wer heeft deze de autoriteit gegeven, zinden te vergeven? E Jesus, pelo seu poder de saber o que estava na mente das pessoas, En Jezus met zijn kracht dat hij wist wat in het denken van de mensen wie. como Deus, ele era onisciente. Waar God alles weten kon. Onisciência significa saber o que as pessoas estão pensando. Alwetendheid dat betekent dat we rein alles, dat we alles weten kennen. Ele sabe então que os religiosos estavam criticando o fato dele falar: os perdoados desse paralítico estão perdoados. Hij wist het ganz genau dat de religieuze mensen aan kritiseren deden dat hij geen aanbieden. Então Jesus diz: o que é mais difícil, perdoar os pecados ou curar um paralítico de um problema físico? So dan vraagt Jezus, wat is zwaarder, de zinden vergeven of een geleemden te heilen? Então Jesus olhou para o paralítico e disse: En dan kijkt Jezus naar de geleemden en zegt, levanta-te e anda. sta op en go. O paralítico levantou, De geleemde staat op,
foi curado da sua paralisia. Wordt van zijn gelähmdheid geheild. E aquilo trouxe um impacto muito grande em todas as pessoas. En dit deed alle mensen zeer diep onscheren. E alguns estavam dizendo, eu nunca vi isso na minha vida. En velen zeiden, dit heb ik nog niemals gezien in mijn leven. Foi algo incrível. Dat weer wat bitter gewöhnlichheid. Vamos ganhar tempo. We willen nu tijd gewinnen. Eu tenho pouco tempo, Ik heb weinig tijd. então não vamos ler o texto. We worden den tekst nu niet lezen. Já discorri o texto com vocês. Ik heb jullie den al verteld. Nós vamos tirar algumas lições desse texto. We worden een paar lectionen van deze tekst nemen. Como eu disse para vocês, essa é uma das histórias mais lindas que eu já vi no Novo Testamento. Zoals ik jullie al zei, dit zijn een van de schoonste geschichten wat ik im Nieuwen Testament al gezien heb. Nós temos algumas lições incríveis aqui. We hebben wat bitter gewöhnliche lectionen hier te A leren. primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, Het eerste wat ik jullie meedelen wel is, a primeira lição, de eerste lection is, é que todos nós, dat al wie de alguma maneira, van een weg, temos ao longo da nossa vida we hebben in ons leven lang, algum tipo de paralisia. dat we irgendwo gelähmt zijn. Em algum momento da sua vida, In een moment in die você leven, já teve algum tipo de paralisia. dat je op een weg gelähmt hebt. Algumas pessoas Einzige personen têm paralisia física. zijn om körper gelähmt. Elas não conseguem andar, Ze kunnen niet kunnen. ou elas nasceram com esse problema, Or ze zijn geboren op de ou weg. elas ficaram com essa situação. Or ze zijn tegen wat door nog aangekomen. Mas a maioria das pessoas Maar de meeste mensen, não tem paralisia die física. zijn niet om körper gelähmt. Mas durante a vida, Maar während ihr leven, se instala na vida dela um tipo de paralisia. hebt in ihr leven een weg van gelähmtheid nemen. Seja uma paralisia espiritual, Vielleicht is het een geestelijke gelähmtheid. seja uma paralisia mental, Vielleicht is het een erdenken dat ze seja gelähmt uma zijn. paralisia religiosa, Vielleicht zijn ze religieus gelähmt. alguma coisa na sua vida En een denk in ihr leven. dia paralisou você Een dag zijn ze gelähmt worden. e te mantém paralisado, En dat ze blijven gelähmt. te impedindo de ir para onde Deus quer que você vá. En dat verhindert en dat ze niet doorgaan komen kunnen waar God in gaan wil. Deus tem plano para cada de nós. God heeft een plan voor iedereen van ons. Deus escreveu uma história para sua vida. God heeft een geschichte voor die leven geschreven. A chance de você ainda não ter chegado aonde Deus quer que você chegue De chance dat u nog niet doorgaan gekomen bent waar u gaan zou, é muito grande. die is zeer groot. E a minha pergunta é: En mijn vraag van jou is, isso que te paralisa vai continuar te paralisando? dat wat die van jou leemmerken, wordt die dat wieder leemmerken? Nós nascemos com muitos tipos de Die paralisias. worden geboren met veel soorten Eu vou gelegenheid. citar algumas possíveis Ik paralisias. wil je een mogelijkheid namen. E se eu não citar ali, e na lista que eu vou citar, se não tiver a sua, En wanneer ik in de lijst wat ik zei, waar niet die soort o Espírito gelegenheid is, Santo é poderoso para trazer luz para você agora. dan is de Heer Jezus krachtvol genoeg dat hij die dat zei kan, want die weg is. Esta é uma história mais incríveis do Evangelho. Dit is een van de buitengewöhnlijkste geschichten van het evangelium. Homem paralítico não tinha condições de chegar até aonde havia uma possibilidade de cura. De man wordt gelähmt, we hadden niet mal de mogelijkheid doorheen te komen, waar de man weer wat am heilen kunnen. Então 4 amigos decidem carregá-lo até o lugar para colocá-lo em frente a alguém que podia curá-lo. Zo 4 mannen entscheiden om doorheen te brengen, waar de mogelijkheid is om te heilen. Só para fortalecer isso, eles chegam lá. Zo blust hem dat onderstrekken, zij komen doorheen. Aparentemente não havia como chegar até Jesus, Dat zegt ze, du weer niet de mogelijkheid naar Jezus te komen. mas eles não desistem. Maar zij geven niet op. Eles sobem no telhado e desce o paralítico na frente de Jesus. Zij kruipen am dak naar en loten den gelähmten eraf. Ele precisava ser curado da Hij paralisia. moest geheild worden van de Eu gelähmtheid. tenho uma palavra de Deus para te dar. Hij wordt voor die te zeggen. Nada pode parar você. Niks kon die abheren wieder te Nenhuma komen. paralisia pode parar você. Dus keine lähmung wat die stoppen kon. Deus tem lugar para você chegar. Du is een stad waar du aankomen Deus sollst. colocou lugar para você chegar. God heeft een stad waar die aan wil gaan. Nada pode impedir você. Niks kon die verhinderen. O que pode estar impedindo você? Wat die vleeg verhinderen kon, Aquele homem tinha uma paralisia física. dat is man die weer körperlich gelähmt. Muitas pessoas hoje estão debaixo de muitas paralisias. Vele personen zijn in zeer veel lähmungen. Talvez a paralisia que você tem Vielleicht is de lähmung wat du hast, é causada pelo medo. is van een angst. Você tem medo. Hast du Angst? Medo de fazer algumas coisas. Hast du Angst, eine Sache te doen? Dia aconteceu algum trauma na sua vida. Is een dag een trauma in die leven passiert? Talvez mulher, você esteja aqui.
Vielleicht bist du früh hier. Você mulher que está aqui, Vielleicht früh, du, wo du hier bist. você começou a sua vida, Du hast dein Leben angefangen. você acabou se envolvendo sexualmente com alguém Du hast die sexual mit irgendwem verbunden e você ficou grávida und du bist schwanger geworden. e você percebe até hoje ou sente até hoje que essa gravidez Und du fällst dort bei von Jahren nach, dort die Schwangerschaft. paralisou você. Die haft die Leben Você gemerkt. tinha um sonho, Du hast einen Traum. você queria fazer uma faculdade, Du wirst vielleicht irgendwas lernen. você queria fazer um curso, Vielleicht wirst du eine Schule merken. você tinha sonhos e desejos, Du hast Träume und du hast Verlangen. mas por um erro que você cometeu, Aber wenn ein Fehler, was du gemerkt hast, você ficou grávida bist du schwanger geworden. e esse sonho ficou paralisado. Und das Traum ist ganz gelähmt geworden. Eu quero dizer a você, Ich will dir nicht sagen, você está viva, du bist lebendig. ainda há chance para Du você. hast noch eine Chance E eu für quero dich. dizer ao esposo que você tem, Und ich will zu den Mann se reden, was você du hoje hast. é casada Wenn du von dir befreit e bist, você, por conta de ter ficado grávida, se casou, und wenn du die befreit hast, wenn du schwanger e warst, o sonho que você tinha ficou paralisado, und wenn du, wenn der Traum, was du hast, gelähmt worden ist, eu quero dizer a você, ich will dir von dir sagen, você esposo, du Mann, você marido, du Ehemann, seja você agora sieh die Janja nu. canal de Deus Sieh die Weg Gottes, para realizar o sonho da sua esposa. dort deine früh ihre Träume O erfüllen fato kann. de um dia você ter ficado grávida, Die Wahrheit dort einmal eine Schwangerschaft gab, isso não pode travar você o resto da sua vida. dort kann die nicht leben für das Leben lang. Você tem um sonho. Du hast einen Traum. Talvez você nem se lembrava mais dele. Vielleicht kannst du dich nicht mal an den Mas nessa mensagem agora, Aber diese Botschaft nu, o seu sonho está vindo de volta. den Traum, die kommt mal terug. Eu sinto no meu coração. Ich fühle in mein Hart. Enquanto eu estava sentado aqui no louvor, Während ich hier saß, o während wir Espírito de anbeten, Deus me disse: der Herr Jesus sagt mir, há uma mulher aqui du hast eine Frau hier, que tinha um grande sonho, die hat einen sehr großen que tinha Traum. sonhos na sua vida, Die hat Träume für ihr Leben. mas porque ficou grávida, Aber wenn sie schwanger wird, foi se casar, muss sie befreien. o sonho foi cancelado. Und das Traum, den muss abgegeben werden. É como se algo tivesse paralisado você. Das ist, wenn irgendwas die gelähmt merkt. Mas o Senhor manda te dizer: Aber der Herr, der schickt die von dir essa sagen. gravidez Diese Schwangerschaft, não pode paralisar você. die kann die nicht stoppen. A criança que você teve Dort Kind, was du hast, foi bênção para sua dort vida. wie ein Segen für dein Leben. Volte ao seu sonho. Komm, träg nur den Traum, was du Você hast. está viva. Du lebst. A minha esposa Meine Frau. tem uma habilidade artística. Meine Frau, die kann sehr gut malen. Ela nasceu com um dom de pintar quadros. Sie ist geboren mit einer Gabe, dass sie große Bilder malen Se kann. você entrar no Instagram da minha esposa, você vai ficar impactado com a beleza das telas que ela pinta. Wenn du warst im Instagram von meiner Frau und du warst die bewundern, wo Schmack sie malen kann. São quase talvez milhares de telas que ela já pintou. Das sind all Dutzende Bilder, was sie gemalt hat. E ela vende essas telas Und sie verkauft diese Bilder. a muitas pessoas. Für viele Personen. Ela tem uma habilidade incrível. Sie hat eine wunderbare Gabe. Ela tinha 47 anos. Sie wird 47 Jahre. Não estou falando de uma jovem de 17 anos. Ich rede nun nicht von einer Junge von 17 Jahren. Estou falando de uma mulher de 47 anos Ich rede von einer Frau, die 47 Jahre que wird. pegou o seu sonho. Den Namen Traum. Ela tinha um sonho de pintar. Traum wird hervor. Desde quando ela é criança, ela pegava papéis e ficava pintando. Von klein an nahm sie Papier und deed vorwärts. Mas o sonho não aconteceu. Aber não aconteceu. Não foi realizado o sonho Der Traum, der passiert aber nicht. de se tornar uma pintora. Und sie wird nicht eine Malerin. Eu me lembro que nós estávamos casados Und ich weiß, wir werden befreit. e eu quero que os maridos escutam isso. Und ich will, dass die Männer das nicht hören. Uma noite eu acordei 2 horas da manhã. Eine Nacht war ich wirklich ab Tag 2 der Nacht. Acordei pelo Espírito Santo. Ich war da, wenn sie Herr Jesus mich E o abweichen. Espírito Santo me disse: acorde sua esposa Und der Herr Jesus sagt mir, weich deine Frau nicht ab. e pergunte para ela se ela tem algum sonho que não foi realizado. Und Frau, hast du ein Traum, was nicht wahr geworden Ela ist? estava num sono profundo. Sie werden ein tiefer Traum. Era 2 horas da manhã. Dort wir Tag 2 der Nacht. Eu a acordei
Ik wake op. Ela disse: o que está acontecendo? Ze vroeg me, wat is los? Eu disse: Deus me manda te perguntar algumas coisas. Ik zei, God vraagt me dat ik zal die wat E eu zeggen perguntei vrouwen. para ela: você tem algum sonho que não foi realizado? En ik vroeg haar, hast u een droom wat niet Ela disse: gevuld por que is? você está me perguntando isso agora, meu Wat amor? vraagt ze me dat nu, Eu disse: luister? porque eu sinto que eu tenho que te Wens perguntar. ik feitelijk mat die dat vrouwen. Ela sentou na cama Zij zat zich op een e ela me bad disse o seguinte: en zij zei me dat eu niks. tenho 2 sonhos. Had 2 dromen. E eu nunca te contei isso. En dan had hij die nog E esses niemand dias eu verteld. estava pensando: eu preciso realizar esses En sonhos. deze deel dacht ik mat deze droom O ervaren. primeiro sonho que eu tenho é tocar piano. De eerste droom was ik wil piano E eu spelen. quero tocar piano. Ik wil piano spelen. Eu disse: eu vou comprar um piano. Ik zei, ik wil een piano kopen. Hoje nós temos um piano em casa. Wie had van jou een piano Ela thuis? se formou em música. Zij heeft zich geleerd Ela fez muziek te maken. faculdade de música. Zij heeft musicshow Hoje gemaakt. ela toca piano, Zij kon piano spelen. violino. Zij kon violin teclado. spelen. En zij kon gitaar E ela spelen. disse naquela noite: En zij zei, eu também tenho um outro sonho. den oven zei, ik ga Eu nog een quero andere droom. pintar quadros. Ik wil beelden Eu malen. tenho habilidade com pintura. Ik kon met vorm E gaan. durante a vida isso foi bloqueado. En dat is allemaal geblokt worden. Algo me paralisou. Irgendwas heeft me gelähmt gemaakt. Então eu peguei ela no dia seguinte En de nächste dag nam ik e haar. levei ela para uma escola. En ik nam haar naar een school. Fui pesquisar, buscar aonde havia uma escola de pintura. En ik deed op internet zeker hoe kon als je hebt een goede moolschool. E peguei no endereço de um lugar. En ik nam de adres van een stad. Cheguei a esse En lugar, ik kwam bij de stad. não tinha ninguém na frente. Dus weer China verder. Entrei por esse lugar. Ik ging toen aan. Era uma oficina de pintura. Dat weer een office waar bijna gemold werd. E fomos entrando e lá no fundo tinha uma senhora, En dan gingen we toen aan. De gans hingen weer een vrouw. uma mulher de 60 Dat anos. weer een 60 jaar. E eu olhei para ela e disse: olá. En ik zei, hi. Eu disse para ela: quem é o responsável aqui? Wie is hier verantwoordelijk, vroeg ik. Ela disse: sou eu. Zij zei, ik zie dat. Eu olhei para ela e disse para ela: En a ik minha keek naar haar. esposa tem um sonho de fazer telas de pintura. En ik zei, mijn vrouw heeft een droom, ze wil zo'n grote beelden malen. Mas a minha esposa tem 47 anos. Maar mijn vrouw is 47 jaar. Ela olhou para mim En zij keek naar mij. e para minha esposa e disse: En naar mijn vrouw en zei, querido, luister, deixa eu te dizer algo. ik wil jullie wat zeggen. Eu tenho 60 anos. Ik zie 60 jaar. Eu comecei a pintar há 10 anos. Ik heb nog maar 10 jaar ontvangen. Com 50 anos de idade, Met 50 jaar. eu nunca havia pintado na minha vida uma tela. Ik had nog niemals een beeld in mijn leven Mas eu gemaakt. tinha um sonho. Of ik had een droom. Mas eu fui paralisada Of ik word na geleerd. minha juventude En als ik jugendlich heb por um je. casamento que eu tive que me casar. Wens du weer een eier waar ik moest me E bevrienden. eu fiquei grávida e fui criar minha criança. En ik word zwanger en ik moest mijn kind ertrekken. Eu tive que abortar o sonho, Ik moest een droom afbreken. mas fiquei viúva. En dan werd ik een weetvrouw. E então, com 50 anos, En dan met 50 jaar. eu resolvi Dan deed ik me zo começar a pintar. dat ik moet vormen. Então, eu queria dizer a você: En ik wil die van jou sua zeggen. esposa tem 3 anos Die vrouw heeft 3 jaar. menos do que eu comecei a pintar. Die vrouw is nu 3 jaar weniger als ik ontvang te vormen. Hoje, minha esposa é uma pintora. Vandaag is mijn vrouw een Eu molenaar. sinto no meu espírito. Ik voel in mijn geest. Eu ia pregar outra palavra, Ik wil hier een ander woord predigen. voltada à área financeira, Wat over de financiën, over geld moet zijn. da qual Deus me levantou como especialista. Wo Gott mir heeft opgehoven als een specialist, als een bijzondere man. Mas eu estava sentado ali Maar ik deed hier e o zetten. Espírito Santo me En de disse: Heer Jezus não é zegt, sobre isso que você vai pregar dat is hoje. niet over dat wat u nu predigen Eu wordt. quero que você olhe para cá. Ik wil dat u mij aankijkt. Seja você mulher. Wanneer u de vrouw bent. Primeiramente, eu quero dizer às mulheres: Ik wil jullie vrouw zeggen. você tem que realizar seus Die sonhos. moet zijn droom ervullen. Corra atrás dos seus sonhos. Ran hingen die droom hingen rond. Vá atrás dos seus sonhos. Ran de hingen rond. E eu quero dizer aos homens que estão aqui: En ik wil de mannen hier tenha zeggen. coragem de olhar para sua esposa antes de dormir hoje. Heb van jou de broodheid die vrouw aan te kijken voor je slopen gaan. Olhe nos olhos da sua esposa Kijk er uw e diga para ela: en zei te haar. você tem algum sonho? Hast u een droom? Eu quero ser Ik wil zijn. o seu patrocinador. Die wat die in steden wordt. Eu quero patrocinar Ik wil die in os seus steden. sonhos. Die droom. Eu vou te ajudar Ik wil die helpen. a realizar os seus sonhos. Dat u die droom ervullen Porque kost. Deus é Deus Wens God is God. que quebra paralisias. Hij dat alle Levante as je duas het mãos aos breken. céus. Geef alle beide hingen om Todos hemel. vocês. Alle je. Levante o mais alto que você Zo pode. heel als u kost. Repita em voz alta comigo. En zij gans luid met mij. Repita o mais alto que você Zo luid puder. als u kost. Nada, Nus. nada
Nós. mais alto, Nida. nada Nós. pode me paralisar. Kon me opmerken. Diga, nada Nós. vai me paralisar. Wat me lemmen. Tudo que Deus tem para mim, Alles wat God voor me heeft. tudo que Deus escreveu para mim, Alles wat God voor me heeft. vai acontecer. Wat passeren. Eu não ficarei Ik wil niet blijven. paralisado. Je leemt. Quem pode dar uma manifestação diante de Deus com Wer aplausos kan dat bewijzen assovios? met klotsen? Pode ser mais forte. Lieder. Nada pode te paralisar. Niks kon die lemmen. Nada pode te Niks paralisar. kon die lemmen. Olhe para mim. Check me on. Você será o maior patrocinador dos sonhos dela. Du was de raadzaam Ela está viva. Zij leeft. Tem muitos anos pela frente. Zij heeft veel jaren verder. Seja o maior patrocinador Zie de raadzaam dos sonhos da sua esposa. Van de dream Deus van die separou vrouw. essa manhã God heeft deze morgen gemerkt. para sua esposa. Voor die vrouw. Essa mensagem Deze boodschap é para ela is voor haar. e para todas as En mulheres voor alle vrouwen que estão aqui. wat hier zijn. Nada pode nos paralisar. Niks kon ons leven merken. Nada. Você é Du bent einer. como os amigos do paralítico. Zoals die wordt van de vriend van de Você vai geleerde. pegar ela Du was haar e nemen. colocar de frente dos sonhos. Du was haar verder E ela vai droom realizar staan. os sonhos. En ze wordt in ervullen. Aleluia. Halleluja. Você recebe isso? Krijgt ze dat woord? Você recebe isso? Krijgt ze dat woord? Qual é a mulher que estava no louvor cantando? É Wie hebben você? de vrouw wat in de aanbidding zingen dat? A que estava no louvor. É você? Você tem uma voz linda. Du hast eine wunderschöne Enquanto stem. você cantava, Während du zingen dat. Deus me disse: diga para ela que ela tem uma voz linda. Sei mir, ik zal haar zeggen, ze heeft Não een schöne fique stem. insegura sobre isso. Zie niet aanzeggen over Mas dat. você também tem um sonho Maar du hast een droom que ele ainda não foi realizado. que aún no se ha realizado. E Deus quer ressuscitar esse sonho hoje. Dios quiere resucitar ese sueño Você hoy. precisa realizar esse Tú sonho. necesitas Há realizar algo ese na sueño. sua vida Hay algo en tu que vida você ainda não fez que tú aún no hiciste e que o tempo y que el tiempo não apagou isso. no apagó eso. Você ainda tem tempo para isso. Tú aún tienes tiempo para eso. Então vá atrás do seu sonho. Corra atrás de ese sueño. Não se encoste. No, Não use no como te- justificativa no uses como justificación a ausência financeira. la ausencia financiera. Quando nós decidimos, Cuando nosotros quando nós decidimos, nos posicionamos, cuando nos posicionamos, Deus traz o recurso. Dios trae los recursos. Quando Deus coloca um sonho dentro de nós, Cuando Dios coloca un sueño dentro nuestro, Ele provê o recurso para o sonho. Él proveerá los recursos. Então não enterre o seu sonho. No entierres los sueños. Não leve o seu sonho para o caixão. No lleves los sueños para Não el enterre cajón. o seu sonho. No lo entierres. Traga los ele em sueños. vida. Tráigalo a vida. Enquanto você cantava, Y mientras que cantaba, Deus descortinava você para mim. Dios, ¿qué? Deus me revelava sobre Dios me você. reveló algo sobre tu vida. Você tem sonho Tú tienes un sueño. e você precisa correr atrás Y dele. tú tienes que correr atrás de ello. A sua idade Tu edad não é empecilho. no es imposible. Você pode pensar, já passou. Puedes pensar que ya pasó. Não passou. No pasó. Continue aí. Continúe. Viva ele. Viva A el igreja sueño. pode aplaudir a Pueden Deus por aplaudir. isso. Aleluya. A primeira lição que nós temos nesse texto, De eerste lección wat we in deze tekst hebben. a primeira lição que tiramos desse texto, La primera lección que sacamos de todos nós temos algum tipo de paralisia. we alle zijn op een weg gelähmt. Medo, Angst, culpa, schuldgevoelens. talvez você sente uma culpa. Vielleicht fällt dir eine Schuldgefühl. Você cometeu um erro na sua Du vida. hast einen Fehler in dein Leben gemerkt. Todos nós cometemos erros. Wir alle haben Fehler gemerkt. Mas talvez você cometeu um erro que para você é muito grande. Maar vielleicht denkst du, der Fehler ist sehr groß. E o peso dessa culpa, En de weg o van peso deze desse schuld, erro, de weg van deze schuld, traz uma culpa muito forte. brengt een grote schuldgevoel. E essa culpa te paralisa de continuar. En dit schuldgevoel dat merkt die abheren dat du nicht wieder yes. O erro que você cometeu Dit Fehler wat du gemerkt hast. foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Die wordt van Jezus aan Kreuz op Golgotha Não betaald. viva com culpa. Leef niet met een schuldgevoel. Jesus já levou todas as culpas suas na cruz do Calvário. Jezus heeft alle schuld metgenomen op Kreuz op Golgotha. Talvez a sua ansiedade te paralisa. Vielleicht bist du dat u zo Ansiedade. Estou procurando a palavra ansiedade. Ansiedade. Angst.
bezorgnis. Vielleicht habt ihr eine Besorgnis, die ihr lebt gemerkt. O Senhor Jesus disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Jesus sagt, schmied ab mir alle Besorgnis. Às vezes você é ansioso demais. Vielleicht besser eins mal, bitte ihr nicht besorgt. E a sua ansiedade impede você seguir em frente. En die Besorgnis merkt ihr Leben, dass du nicht verder kommen kannst. Talvez você tenha um sonho de ter uma criança. Vielleicht hast du den Traum, dass du ein Kind wirst E haben. você vem tentando ficar grávida. Und du wirst E schwanger o que werden. está impedindo a sua gravidez, Und dort wird deine Schwangerschaft nicht que está toll. paralisando para que não aconteça a chegada dessa criança, Dort wird dann merkt, dass du ihr Leben bist, dass das Kind nicht kommen. é a ansiedade. Und dort ist Besorgnis. Fique tranquila, Sie ist ruhig. fique em paz. Sie ganz zufrieden. E a paralisia vai ser Und terminada. dass ihr Leben hat, wird zu sie gerieben worden. Talvez você se sente rejeitado. Vielleicht willst du die zu sie geschoben. Você se sente frustrado. Du fühlst sie frustriert. Talvez você tentou uma vez fazer alguma coisa Vielleicht hast du einmal versucht, was zu tun. e deu errado. Und dort hat nicht, es ist nicht gut gekommen. Você começou uma empresa, Du hast eine Empresa você angefangen. começou um negócio, Du hast ein Business mas o angefangen. negócio deu errado. Aber die Empresa dort kommt nicht gut. Então, porque deu errado uma vez, Und wenn dort einmal nicht gut gekommen ist, você se sente paralisado. fühlst du dich gelähmt nu. Eu estudei a vida de... uma das coisas que fiz Ein von den Sachen, was ich getan habe, durante a minha vida, während mein Leben, quando Deus me disse que Ele iria me enriquecer, als Gott zu mir mal sagt, er würde mir recht eu machen. comecei a ler e estudar a biografia de ricos. Da fange ich an zu lesen und zu studieren, wo reiche Menschen Eu werden. já li a biografia dos homens mais ricos do mundo. Ich las alle reichste Geschichten von den reichsten Menschen auf der Welt. Um dos homens que eu estudei foi Abraham Lincoln, Ein von den Männern, die ich studiere, wie Abraham Lincoln. que se tornou presidente dos Estados Unidos. Er war der Präsident über die States. Durante o período em que eu estudei a vida de Abraham Lincoln, Und während ich sein Leben studiere, das von Abraham eu Lincoln, consegui detectar 47 situações que levaram ele a ficar paralisado. und dann sage ich wieder 47 Dinge, die am Mürke gelebt sind. Abraham Lincoln teve crise de nervos. Abraham Lincoln der hat sehr große Krisis, sehr große Nerventrouble. Ele ficou doente. Er war krank. Houve problemas no seu casamento. Er hat eine Eiertrouble. Ele tentou na área de política várias vezes. Er versucht paar Mal in der Politik hineinzukommen. 47 situações pontuais tentaram impedir ele de chegar onde ele chegou. Du wirst 47 Dinge, ganz besondere Dinge, die dort verhindern wollen, dort du hinkommen, wo hinkommen soll. Mas ele chegou a se tornar presidente dos Aber Estados er war Unidos. der Präsident über die States. Eu quero dizer para você, talvez algo deu errado na sua vida. Weil die sagen, vielleicht hast du irgendwas anderes in dein Leben gekommen. Você já tentou uma, duas, três vezes. Du hast 1, 2, 3 Mal versucht. Deu errado. Das ist immer schlecht gekommen. Mas continue tentando. Aber bleib wieder beim Versuchen. Não deixe que isso te paralise. Lass dort nicht tun, dass die dort leben. Nada pode te paralisar. Nichts kann die leben. Você pode repetir bem forte comigo? Was sie ganz laut mit mir sagen. Nada Nichts pode, kann vai ein Wort me paralisar. mein Leben. Nada Nichts vai Wort me paralisar. mein Leben. Uau! Não desista. Gib nicht ab. Segunda lição. Zweite Lektion. Essa é incrível. Das ist wunderbar. Este homem Das Mann, era paralítico er wie gelebt. e ele precisou de alguém. Aber er braucht wem. Ninguém vence sozinho. Keiner gewinnt allein. Aprenda algo na sua vida. Leer wird in dein Leben. Segunda lição desse texto. Zweite Lektion für des Tages. Ninguém vence sozinho. Keiner gewinnt allein. Ele precisou de 4 pessoas, Er braucht von 4 Personen. 4 amigos, 4 Freunde. para pegá-lo Zum den nehmen. e levá-lo para o milagre. Dort er nun Wunder brachte. Ninguém vence sozinho. Keiner gewinnt allein. Não ache que você vai conseguir a vida Bleib nicht, sozinho. dass du dort leben allein warst Um gewinnt. pastor não consegue conduzir uma igreja sozinho. Ein Pastor kann nicht eine Kirche allein leiten. Você não pode ter sucesso nos seus negócios sozinho. Du kannst nicht in die Negozio allein gewinnen, aber Fährweich kommen. Nós precisamos uns dos outros. Die machen ein von den anderen Brücken. É falta de sabedoria,
Dat is vele van wijsheid, tentar vencer sozinho. want we willen alleen de zaken A doen. palavra do Senhor diz em Provérbios 18, De Bijbel zegt ons in Spreuken 18, versículo 1, verschijnt, que o solitário, dat hij wordt alleen quem je. quer viver sozinho, Hij wil immer wel alleen gaan. agride a verdadeira sabedoria. De wijsheid van God wil. Você não pode vencer sozinho. Du kost niet alleen je wennen Aquele zijn. homem era paralítico. Das maand heb je leeft. Havia uma casa cheia de We pessoas. hebben een huis vol mensen. Ele não conseguia andar para o milagre. Hij kon niet naar zijn wunder gaan. Mas 4 amigos decidem ajudá-lo. Aber 5 vrienden entscheiden te helpen. Entenda algo na sua vida. Verstoor wat in die leven. Boa parte dos seus problemas Go het poort van die trouble. você não vai conseguir resolver Dat sozinho. was je niet kan alleen. Nós precisamos de ajuda. Dat was hulp bruggen. Busque ajuda. Zeek hulp. E um dos principais inimigos disso En een van die raadse vrienden vandaag. chama orgulho. Dat is onsteld. Nós somos muitas vezes orgulhosos. Vele mensen hebben stelt. Queremos viver como se não precisássemos uns dos Wie outros. leven ze van wie ook weg een ten anderen bruggen. E o orgulhoso sofre. En die stelte, die lid. A palavra de Deus diz Dat wordt God te zeggen. que o humilde Dat de duimetje. prospera. Die wordt verder A wegkomen. bênção vem De zee komt. na vida daquele que é humilde. Die weer duimetje is. Você não consegue vencer sozinho. Die kost niet alleen. Você só está vivo Die best levendig. porque pessoas te ajudaram. Wens mensen die je helpen hand. Seja inteligente. Zie kluk. Nunca mais diga: Zijn niet meer. não preciso daquela pessoa. Ik bruk niet van die persoon. Nunca vou precisar daquela Ik wil pessoa. je aan de persoon niemand sprukken. Isso é falta de inteligência. Dat is vele van wijsheid. Somos dependentes uns dos Wie outros. brukken naar den anderen. Deus usa pessoas. God brukt personen. Aquele paralítico precisava de 4 amigos. Jan Jelem dat brukt 5 vrienden. Isso é incrível. Dat is wonderbaar. Precisamos de pessoas. Wie brukken personen. Para eu voltar para minha casa, Tim ik dat ik naar huis kan. vou precisar de pessoas. Ik wil personen brukken. 2 pilotos Ik bruk 2 vão ter piloten. que entrar no avião Je moet in een jet naar e gaan. pilotar esse avião para o Brasil. En je moet in een jet naar Brazil vliegen. Eu preciso de pessoas. Ik bruk mensen. Nós precisamos de pessoas. Wie brukken alle mensen. Quebre o orgulho da sua vida. Breek den stalt van die leven. Pais, vocês precisam de pessoas. Voeders, je brukken personen. Filhos, vocês precisam de pessoas. Kinderen, je brukken personen. Nós precisamos uns dos Wie outros. brukken naar den anderen. Você não vai encontrar nenhum grande vencedor na vida. Je was geen grote gewinnen van Alguém que leven chegou vinden. a conquistar muitas En coisas dat weer veel erreicht heeft. sozinho. Alleen. Essa é a segunda lição. Dat is de tweede lektion. Terceira lição. Derde lektion. É incrível. Dat is wonderbaar. Nós encontramos uma terceira lição nesse Ik texto. vind een derde lektion hier. Os verdadeiros amigos te levam para perto de Jesus. De ware vriend brengen die dichtbij naar Jezus. Esses 4 amigos Deze 5 vrienden. pegam o paralítico Die nemen den gelähmten. e levam ele para perto de Jesus. En brengen hem dichtbij naar Jezus. Entenda uma coisa: Verstoor je de waarheid. os verdadeiros amigos, De ware vriend. as pessoas que Deus colocou na sua vida, De mensen wat God in vão die te leven. levar para perto de Deus. Je bracht af, die worden die dichtbij naar God brengen. Quero dizer aos jovens solteiros que estão aqui: Ik wil naar de jeugd zeggen wat hier você nog quer niet bevrijd encontrar uma zijn. pessoa para você casar? Die moet zijn de persoon vinden Então die escute. bevrijen. En dan hark naar mij. A moça, a mulher De mail wat u die que bevrijd você was. decidir namorar, Wat u was novio van zijn. ela vai te levar para perto de Deus. Wat die dichtbij naar Jezus Ela vai te brengen. levar para mais perto da igreja. Ze wat die dichtbij naar de Se kerk você brengen. entra num namoro Want u was ontvangen. e essa pessoa está te tirando da En igreja, die wil die uit de te kerk tirando de eruit Deus, En wanneer die van God ela não é de eruit Deus para dan is você. ze niet van É God uma voor die enviada leven. do inferno para Dan sua is ze van de vida. haal geschekt voor die leven. Pessoas de Deus na sua vida Personen zijn vão van te aproximar de Deus. worden die naar God brengen. Você tem amizade com algumas pessoas. Hast u vriend, best u vriend met Você deze a chama personen. para ir para sua casa. Roept u vriend naar die huis. E essas pessoas, no seu tempo de comunhão na mesa, En wanneer je gemeenschap hebt om dash. começam a te levar a parar de vir na igreja. En dat zijn mensen wat die meer ophieren naar de kerk te Essas voeren. pessoas não são de Deus para Die você. zijn niet mensen van God voor die leven. Entenda algo com inteligência. Verstoor wordt met zeer veel verstand. Nós precisamos ser cristãos inteligentes. Wie moet het
wie man die Christen zijn met een gouden, kluken verstand. As pessoas que nós queremos trazer para perto de nós Die mensen wat we dichter naar ons brengen willen. precisam nos levar para perto da igreja. Die moeten ons dichterbij naar de kerk Precisam brengen. nos empurrar para a igreja. Die moeten ons schuiven naar de Nos kerk. empurrar para perto de Deus. Die moeten ons naar God schuiven. Qualquer tipo de relacionamento, Alle soort van gemeenschap. de amizade, Van vrienden zijn. namoro, Ara novio zijn. noivado, Ara ferm bevrienden. tem que te levar para perto de Deus. Die moeten ons dichter naar God brengen. Qualquer pessoa Of een persoon. que está te tirando de Deus, Wat die van God wegnemen te heeft. levando a afastar-se da igreja, Wat die van de kerk wegnemen. não é de Deus para Dat is niet você. van God van die. Você precisa conhecer Die moet kennen. os amigos de Deus. God zijn vriend. Decida na sua vida. Entscheiden die Eu quero me leven. relacionar Ik wil mijn com os gemeenschap hebben. amigos de Deus, Met God com zijn quem vai me vriend. levar para Deus, Wat me naar God com quem brengen vai me wordt. aproximar da casa de Deus. Die wat me naar God zijn huis brengen. Aqueles 4 amigos Deze 5 vrienden. pegaram ele Die noemen hem. e levaram ele Die noemen hem. para Naar Jesus. Jezus. Você precisa de pessoas que vão te levar para Jesus. Die brugspersonen wat die naar Jezus Qualquer amigo seu Een vriend van die. que está te tirando de Deus Wat die van God wegbrengen heeft. não é bom para você. Is niet goed voor die. Quantas pessoas nós permitimos Hoeveel personen lopen we toe? que entram na nossa vida? Die komen in ons leven in. Todos nós cometemos esses erros. We merken alles in de fehler. Trazemos pessoas para perto We brengen personen ganz dichtbij. que estão nos distanciando de Deus. Wat ons weit af van God brengen. É simples. Dat is einfach. Escute, Hard. é muito simples. Dat is zeer einfach. Se a pessoa com quem você está andando Maar de persoon met wie du gaan is. está te trazendo para a igreja, Die naar de kerk brengen está te incentivando a estar na igreja, Die moet merken dat bij de kerk te está zijn. incentivando você a se envolver com os ministérios da igreja, Die moet merken dat ze gewoon in de kerk te dienen. te aproximando de Deus. Die dichter naar God brengen. Ela é de Deus, Zij is van God. mas se ela está te levando a quebrar os princípios, Aber wenn dat eine Person ist, wat die merkt dat die God zijn Prinzipien te levando a se tweebreker is. afastar de Deus, Die merkt van God wegkomen. é enviado do inferno. Dat is een geschenk van de hel. E talvez Een vlees. você está paralisado. Best u gelähmt. Vou falar algo muito complicado Ik agora. wil wat een beetje zeer fijnvullend in de reden nu. Tenha maturidade para entender isso. Heb verstand om dat nu verstaan. Talvez você está paralisado Vielleicht best u gelähmt. porque você está insistindo Wens u nog eenmaal door op trekken em is. caminhar com pessoas Met personen top te zijn. que estão te paralisando. Wat die gelähmt merken dan. Olha o que eu vou te mostrar agora. Kijk maar wat ik die wijzen wil. É dos textos que eu também sou extremamente apaixonado na Bíblia. Een van de teksten waar ik ook zeer leuk van de Bijbel. Jesus está passando por uma pequena aldeia chamada Betsaida. Jezus heeft er een kleine dorp wat Bethsaida heet. Ele estava dentro daquela aldeia, Hij is in dit dorp binnen. daquele povoado. In dit kleine dorpje. Havia homem cego. En toen weer een blinde man. E o homem começou a pedir para ele para ser curado. En de man die vroeg dat hij kon geheeld worden. Ele era cego. Hij weer blind. Olha como Jesus faz a cura desse homem. Kijk maar hoe God de heiling van deze man A Bíblia diz que Jesus o pega pela mão, De Bijbel zegt dat God neemt hem aan de hand. tira ele da aldeia, Neemt hem weg van dorp. tira ele da aldeia. Neemt hem weg van dorp. Ele não cura na aldeia. Hij deed hem niet in dorp Ele heilen. tira da aldeia, Rit hem van dorp weg. cura os olhos dele, Deed de uw van hem heilen. olha para ele Kijk nou aan. e diz: En zei. não volte mais para a aldeia. Ga niet meer terug naar Jan dorp. Alguma coisa tinha naquela aldeia Doe weer irgend in Jan que o dorp. fez ficar cego Dat hem nu blind e zijn. que o mantinha cego. En wat hem blind hield. Tem relacionamentos na nossa vida Dat geeft gemeenschap in que ons nos leven. traz cegueira Dat brengt ons e nos blindheid. mantém En cegos. dat maakt ons blind blijven. Muitas vezes nós estamos paralisados Veelmaal zijn we ganz zijn we gelähmt. porque permitimos Wens we dat toelaten. e insistimos En we nog helemaal doorop em trekken. continuar nos relacionando Dat we nog helemaal met hen willen top zijn. caminhando com En met hen pessoas top kunnen willen. que não são de Deus para Wat niet nós. van God zijn voor ons. Pessoas farão parte da sua vida. Personen worden part van die leven zijn. Escute isso e guarde para o resto da sua vida. Hard isso. zit en door het in die leven diep naar brengen.
Pessoas farão parte da sua vida, Personen worden part van die zijn. mas nem todas fazem parte do seu destino final. Maar niet alle personen zijn part van waar die aankomen zoals. Algumas pessoas terão que se separar de nós. Einige personen worden einfach maar van ons weggekomen. Deus disse a Abraão: God zegt a Abraham, sai da tua terra, go van die hier sai weg. da tua parentela, Go van die vriendschap sai da weg. casa do teu pai. Go van die voeders Mas in ele huis levou weg. com ele Ló. En hij nam met hem Lot met. Deus não se revelou totalmente a Abraão God deed zich niet ganz Abraham openbaren, enquanto Ló não se separou dele. zolang als Lot zich niet van hem getrouwd had. Talvez o que tem te paralisado Vielleicht is dat wat die geleefd heeft. é que você insiste em caminhar com pessoas. Dat u nog helemaal met mensen was kunnen. A aldeia Dat een dorp, representa dat dorp, relacionamentos, dat wies aan ze, ambientes tóxicos. dat je wies aan ze gemeenschaften, die steden wordt einfach giftig voor ons zijn. Nós insistimos. Wie trekken nog helemaal door dat? Continuar com pessoas En wie willen met dat top zijn en met que die não estão personen. sendo bênção para nós. En dat zijn niet verzeen voor ons. Você consegue entender isso? Kost je dat verstaan? Deus está falando com você. God redt met die. Nós precisamos de pessoas de Die bruggen Deus. van personen van God. Aqueles 4 Die feier. amigos Feier vriend. levou ele para perto de Jesus. Hij nam en dicht binnen Jezus. As pessoas com quem você deve continuar caminhando, Met die personen wat u wieder se relacionando, en met ganz dicht bij são top is. pessoas que estão te levando para Deus. Zijn personen wat die naar God nemen. Quarta coisa, De vierde ding. quarta lição. De vierde lectie. Jesus vê a fé naqueles homens antes de realizar o milagre. Jezus zet de geloven van deze mensen. Oh ja, dat hij dat wonder zijn deed. A fé De geloven. é a certeza Als de que algo vai acontecer. als de zekerheid dat irgendwat wat passeren. O nosso milagre Ons wonder. vai exigir Dat wordt dat bruggen. que nós tenhamos fé. Dat we geloven hebben. Talvez você se sente paralisado. Vielleicht fällt du die gelähmt. E uma das coisas que vai te tirar da paralisia En een van de zaken wat die van die lähmung uitrieten wordt. é se apropriar de uma fé tão poderosa e acreditar: eu vou sair dessa paralisia. Als die een geloven vastpakken, omklammeren en zeggen, ik wil hieruit komen. Você precisa ter fé. Die moet geloven hebben. E fé é resultado de uma decisão. En geloven is het resultaat van een entscheidung. Fé é acreditar que Deus pode fazer. Geloven is dat geloven dat God kan doen. Levante as suas duas mãos o mais alto que você pode. Geef beide handen op zo hoog als u O kan. mais alto que você Zo pode. hoog als u Tem kan. uma resposta rápida sobre isso. Heb een boze antwoord over dat. Levante as suas mãos e diga comigo: Geef die handen zijn. Senhor Jesus, Heer Jezus, eu me aproprio ik neem aan de fé. van geloven. Fé. Geloven. Eu creio Ik geloof que a minha paralisia dat mijn gelegenheid será curada. wordt geheeld Quem zijn. pode aplaudir a Deus? Wer kan klatschen voor God? Uou! Halleluja. Tenha fé. Acredite. Geloof. Tem outras lições desse texto, Ik heb nog meer lectionen voor deze mas eu vou tijd. dar só mais uma, Maar ik wil plus nog één para zeggen. irmos para as outras duas coisas que eu preciso compartilhar. Dan zijn er nog twee zaken waar ik net helemaal. Quinta lição desse texto. De vijfde lectie van deze tijd. Quando esses 4 amigos, Als deze vijf vrienden, tenta imaginar comigo, verzekerd me met mij mee te denken. eles estavam longe da casa de Jesus, Ze waren weit af van Jezus in huis. mas eles ouviram falar que Jesus estava na casa dele. Maar ze hielden dat Jezus in zijn huis weer. Então os 4 amigos pegam o paralítico Ze de vijf nemen den gelähmden e começaram a levar en vangen aan hem te draaien. até onde Jesus estava. Hoe Jezus weer. E quando eles se deparam En als ze antwoorden com a casa lotada, met dat huis ganz vol, havia um obstáculo. dan weer door een hindernis. Havia um obstáculo, Weer door een hindernis. mas eles não desistem Maar ze geven niet op. diante do obstáculo. Verder dat hindernis. Deixa eu dizer algo para você. Ik wil die wat A zeggen. nossa vida Ons leven é cheia de is obstáculos, vol hindernissen. é cheia de Dat is dificuldades. vol Quando schwierigheden. você decide fazer algo, Wanneer u entscheidt wat te doen, as portas não vão todas se abrir. dan worden niet voor alle deuren openen. Haverão portas Er worden fechadas. tonen deuren zijn. Haverá empecilhos no caminho Er worden verhinderingen op de weg zijn. entre você
Zwischen die e o seu milagre, en din wunder. vai haver Du obstáculos, zijn hindernissen. mas você precisa ter firmeza, Aber du machst Kunst, perseverança. du machst Eu onhoudend vou zijn. vencer os Ik word obstáculos. het bezien die Nenhum hindernissen. obstáculo vai me Du parar. wordt geen hindernis meer Nada afkeren meer pode te te worden. parar. Niks wordt meer kunnen Você afkeren meer. acredita nisso? Blijf du erom. Quem crê nisso, dê um aplauso. Wer erom gelooft, Nada vai te Ja, van parar. applaus. Niks wordt die meer Nada pode afkeren. te parar. Niks wordt die meer Os afkeren. obstáculos vão chegar. De hindernissen worden komen. Sempre haverá obstáculos. Oh, Emma worden de Não hindernissen zijn. existe uma vida fácil. Du hebt niet een eenvoudig leven. Jesus disse: Jezus zegt, vocês vão ter dificuldades, die worden schwierigheden hebben. vocês vão ter problemas, Die worden troubles hebben. mas não param. Aber hier niet op. Eu não parei. Ik zie niet aan niet op Eu hier. venci. Ik kan je wonen. Nada pode te parar. Niks kan die meer kaperen. Durante a história da minha vida, Während die Geschichte van mijn leven, muitos obstáculos vieram. werden er veel hindernissen. Eu não cheguei aqui Ik zie niet hier aan je sem komen. enfrentar obstáculos. Tot ik niet hindernissen Eu enfrentei bezicht heb. muitos Ik obstáculos. heb veel E hindernissen quando eu olho verder para cada gehad. um de En vocês, wanneer ik je eu aankijk, olho para você. dan check ik die Você aan. deve ter uma idade próxima da minha. Die had best vielleicht dicht bij zo oud als ik zie. Quantos obstáculos você teve na vida? Hoeveel hindernissen had ze in die Quantos leven? problemas vieram para você? Hoeveel troubles weer in die leven? Você teve que enfrentar os obstáculos. Moest je deze hindernissen bezien? Sim ou não? Jaren nee. Sim ou não? Jaren nee. Nós não podemos parar. We kunnen niet opgeven. Obstáculos vão vir. Die worden komen. Pessoas vão vir falar para você parar. Mensen worden die komen zeggen, hier op. Desista. Zeg jef Não op. vai dar Dat certo. wordt niet schaffen. Situações difíceis vão chegar. Die zware situaties Mas worden você não komen. vai parar. Maar du wordt niet opgeven. Os 4 amigos do paralítico Die vijfvriend van den não geleerden. pararam diante do obstáculo. Die hielden niet op hoe de Eles hindernis olharam a weer. casa cheia. Ze kijkten naar het volle Eles huis. disseram, eles não falaram para o amigo: amigo, infelizmente, hoje você não vai conseguir ser curado. Vamos ter que voltar para te levar de volta para casa. Ze zeiden niet, hey, dat is schoon, maar van jou was je niet geheild worden. Wie worden die bloos naar huis nemen? Veja, a casa está lotada. Kijk, dat is vol, dat huis. Nós até tentamos. Wie had al verzocht? Tentamos te trazer para ser curado. Wie had verzocht die naar de heilung te brengen? Não, eles não pararam. Nee, ze gaven niet Eles op. olharam a situação. Ze kijkten naar de situatie. Eles falaram: quer saber de uma coisa? Ze zeiden, wil je wat weten? Vamos pegar uma escada. Wie worden een ladder Alguém- nemen? vamos achar uma escada. Wie worden een ladder Vamos vingen? subir em cima Wie do worden hier telhado. opkruipen op een dak? Vamos arrancar a telha. Wie worden dat dak erop Mas frieten? nós vamos te levar a cura. Of wie worden die naar de heilung Não brengen? desista dos seus Je hebt sonhos. niet gehad met die droom. Vai vir Du obstáculos. worden hindernissen Mas komen. não desista dos seus sonhos. Maar je hebt niet van die droom op. Não desista dos seus Je sonhos. hebt niet van die droom op. Quando eu voltar aqui, Wanneer ik hier terugkomen word, eu continuo essa mensagem. dan wil ik deze boodschap wieder Tem predigen. muitas outras lições nesse texto, Dat je hebt nog vele andere wunderschöne Lektionen in diesem Text. mas eu preciso terminar. Maar ik moet ophieren. A lição mais importante de ontem. De wichtigste lektion van gisteren. Alguns de vocês não estavam ontem. Gisteren waren eentje van jullie niet hier. Ontem nós fizemos uma aula sobre finanças, Gisteren hadden we hier een school over financiën, over geld. sobre vida financeira à luz da Bíblia. We deden de financiën checken van het licht van de Bijbel. Dos 12 pontos que eu ia dar ontem, Gisteren waren er 12 punten waar ik faltaram 2. Veel de 2. Eu só vou comunicá-lo. Eén wil ik plus kaart meedelen. O 11º ponto Dat weer de 11e punt. é evite desperdício na sua vida. Dat zij, doe dat niet toelaten dat u was veel wegsmieten. Mas o 14º eu preciso compartilhar com mais detalhes. Maar dan is deze maar seconde. 12º. Maar de 12e punt, die moet ik een beetje dieper van jou hier betonen. Eu tenho 62 anos. Ik zie 62 jaar Esse é oud. um dos maiores segredos da minha vida financeira abundante. En dit is een van de grootste geheimnissen wat ik u meedelen wil als van mijn erfolgrijke financiële leven. Há 42 anos atrás, 42 jaar terug, eu era um jovem de 19 e 20 anos. wie ik een jugendlicher van 19, 20 jaar. Quantos anos você tem? Hoeveel jaar hast u? 18. 18. 18. Tot 19. 19 anos e meio, 19 en half. quase 20. Meest 20. Eu estava em minha casa. Ik weer bij mijn thuis. Eu era um jovem começando a vida. Ik weer een jugendlicher wat het leven aanvaardt. Vim de uma família muito pobre, Ik kom van een zeer arme familie. mas muito pobre. Op een zeer arme familie. Eu estava lendo a Bíblia numa madrugada. Ik las de Bijbel in een tidig s'morgens. Gênesis capítulo 38, 39 e 40 em diante.
En ik las in 1 Mose 39, en doe wieder. Vou correr bem rápido com esse testemunho. En ik wil zich u dit zeugnis vertalen. Temos ali o texto em que o rei Faraó tem um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. We hebben den droom in de Bijbel wo Farao den droom heeft van de 7 vaten en de 7 dernetje. Ele tem um segundo sonho que é as espigas de milho, mas vamos ficar por conta do tempo só com o primeiro sonho. En dan later heeft hij den droom van de wetoren. Maar we worden van jou bij den droom blijven van de tje. Os dois representam a mesma coisa. De twee willen dat van hetzelfde reden. No sonho, o rei Faraó vê 7 vacas gordas pastando à beira do Nilo. In deze droom zit de Farao dat er 7 vatertjes zijn bezien Nil en wat door grote doen. E depois ele vê 7 vacas magras. En dan zit hij 7 mukkejetjes. Cada uma das magras pega uma gorda, come e continuam magras. En jeder einer van de mukkejetjes die vraagt een van de vaten op, maar de blijft mukkerig. Eu acredito que quase todos vocês conhecem essa história. Ik geloof de meeste van jullie kennen dat O rei hier. Faraó tenta entender o que significava aquele sonho, ele fica muito perturbado, ninguém consegue ajudá-lo e ele não tem o discernimento do sonho. En de Farao sehr bezorgd, want hij weet niet de bediening van den droom en hij heeft geen vrede en hij kon niet onderscheiden wat deze droom te bedienen heeft. Depois desse dia em que eu tive essa experiência, eu percebi que Deus tinha me dado um dom espiritual de interpretação de sonhos. Então eu quero dizer a vocês que eu tenho um dom espiritual que Deus me deu de interpretações de sonhos. Eu sou muito procurado por pessoas para interpretação de sonhos. E depois, quando eu fui fazer psicanálise, eu me especializei tecnicamente em interpretação de sonhos. So, en hij had irgendwann in mijn leven een zeer diepe ervaring met God. En deze zeer diepe ervaring met God, dat we verbonden met deze vaten en deze mokkaïetje. En ik vandaan aan, wat ik je weten laten wil, omdat je mij niet schik verstaan is, dat ik heb een goal van God gekregen, ook droom te interpreteren, en te uit te scheiden. En vele mensen, wanneer ik ook daarop gestudeerd heb, mensengedanken te lezen, kon ik van de eerste dag, God sei Dank, goed droom uit. Então eu gosto muito dessa questão dos sonhos na Bíblia. Zo, ik leg zeer droom, over droom te reden. Então o rei não consegue interpretar os sonhos. So, das kann ich, habe nicht eine Bedienung für diesen Traum. Então um homem que teve uma experiência com José quando estava preso, diz: eu conheço alguém que pode interpretar os seus sonhos. En dan heeft er een man die zei, ik ken een Jozef, die kon die diesen droom bedienen. José é trazido até o rei. Jozef wordt hem kennis gebracht. O rei conta o sonho para ele e ele consegue interpretar o sonho. De kennis vertelt aan den droom en hij kon den dienen. Então se lembra que eu tinha 19 anos e meio, estava estudando a Bíblia, lendo a Bíblia em casa, estava lendo esse texto. Zo, en je weet, ik ben 19 jaar oud en ik studeer de Bijbel den tijdens mars bij mijn thuis. E José olha então para o rei e diz: rei, a interpretação do sonho é muito fácil. En Jozef kijkt den kennis aan en zegt, maar droom dienen is nog zeer leeg. As 7 vacas gordas significam os próximos 7 anos que vêm pela frente, que serão 7 anos de muita abundância, muita fartura, vai chover na época certa, as estações estarão perfeitas, vai ser 7 anos de uma economia muito incrível. Zegt dat ze nog zeer einfach, die 7 jaar, dat van nu aanvangt tot aan, dat zijn 7 jaar, wo dat allemaal te erreicht, die reine wordt, wo dat wordt zeer veel geven, wo alles wordt, dat wordt alles erreicht zijn. Mas as 7 vacas magras que você vê no sonho comendo as 7 gordas significam que depois dos 7 anos de anos bons vão vir 7 anos de muita seca, muita miséria, muita pobreza. E a própria história deixa claro que 1/3 da população morre por conta da fome naqueles 7 anos depois. En dat is toch ganz klar dat deze 7 mogelijkheden zijn, de 7 fallende jaar, wo dat zo dreig wordt zijn, wo dat niet wat arm geven, wo dat wat hongersnood geven, wo dat wat treurigheid geven. En de tekst laat dat klaar dat 1/3 van de mensen door am storft van de hongersnood. Então quando José En dan als Jozef, interpreta o sonho ao rei Faraó, als hij den droom diende voor Farao, o rei Faraó olha para ele e diz: de Farao kijkt hem aan en zegt, e você tem alguma estratégia econômica, algum plano econômico do que eu posso fazer diante disso? Então vai vir 7 anos bons, depois 7 anos ruins. dan vraagt de Farao, hast du dan nu een strategie, hast du een weg, waar we dat behandelen kunnen, dat er worden 7 gouden en 7 slechte jaren komen, hast du een rote ver?
Então José olha para o rei e diz: eu tenho um plano econômico. Dan zegt Jozef, ik ga een economische plan. Nos próximos 7 anos de vacas gordas, 7 anos bons, In de nächsten 7 Jahren, wo die Vatertje zijn, nós vamos guardar, vamos poupar, vamos armazenar 20%, 1/5 de tudo que nós ganharmos. in de nächsten 7 Jahren, wo das rechtlich wird sein, wo wir 1/5 von alles te zielen, wo wir absparen. Durante 7 anos vamos guardar 20%. Über 7 Jahre, wo wir 20% sparen. E nós vamos ficar tão armazenados En wir worden zo rechtlich voll zijn, que quando chegar os 7 anos ruins, wanneer de 7 slechte Jahre komen, só nós teremos para vender, nos tornaremos a maior potência econômica do mundo. dan wordt bloos wie te verkopen gaan en we worden de grootste macht van de ganze wereld Eu zijn. acredito que todos vocês conhecem essa história, e é assim que acontece: o Egito se torna a grande potência econômica do mundo. En je kennen de geschichte waarschijnlijk alle en zo wordt Egypte de grootste kracht van de wereld. Eu era jovem de quase 20 anos. Zeg wie das Jugendliche, meer Deixa eu falar 20. principalmente a vocês jovens. Laat me te jullie reden, besonders Jugend. Quando eu estava lendo esse texto, Maar ik in deze tags weer, eu senti algo no meu coração. ik voel wat in mijn hart. Se isso deu certo com José, Want dat met Jozef geschaft heeft, eu vou começar a guardar 20% de tudo que eu começar a waar ganhar. ik ontvang op 20% van alles weg te leiden wat ik verdienen doe. Foi uma decisão muito forte. Dat is een zeer, zeer sterke Eu entscheiding. dobrei os meus joelhos. Ik knuit me door Eu me hand. lembro que o sofá onde eu estava era um sofá de cor mostarda. Ik kom me nog denken dat sofa Laranja. waar ik mijn hand knuit, dat we een beetje zo'n zaamkleed, zo'n orange net kleed sofa. Eu dobrei os meus joelhos, pus as duas mãos em cima da Bíblia e fiz uma oração dizendo: a partir de hoje, eu era um jovem começando a vida. Eu disse: a partir de hoje eu vou começar a guardar 20% de tudo que eu ganhar. Ik knuit me door hand en ik bid en ik leed mijn hand op de Bijbel op en ik zeg, wanneer dit zo is, dan wil ik van jou ontvang 20% te zien te leiden. Eu não estou dizendo que fazer isso é fácil, Ik wil je niet zeggen dat dat eenvoudig is. porque a maioria de vocês gastam tudo que ganham. Wens de meeste van jullie geven rein alles uit wat je verdient. Eu não vim ensinar uma ilusão. Ik zie niet gekomen, jullie hier een smakkenbeeld te molen. Eu vim ensinar um princípio. Ik ga jullie komen een principe E que leren. praticá-lo é um desafio. En dat op een uitdaging is een zeer grote Mas a minha uitdaging. decisão foi muito forte. Op mijn entscheidung is zeer Eu sterk. vou resumir a história. En ik wil de geschichte opvoeren. Comecei a guardar 20%. Ik vang aan 20% bij te 6 leiden. meses guardando 20%. 6 maanden dat ik Eu tinha 20% 20 anos de bij idade. Ik hou daar nu 20. Ano guardando Nu 20%. had ik al 1 jaar 2 anos 20%. guardando 2 jaar 20%. Quando eu 20%. estava no 3º ano, Als ik hem 3 jaar eu weer. pensava comigo mesmo: eu vou ficar milionário, eu vou ficar rico. Dan dacht ik van mezelf, ik wil rijk worden. Passaram 4 anos, Toen weer 5 jaar 5 geworden. anos, 5 jaar. 7 anos. 7 Eu vi o anos. valor que eu tinha guardado. Eu disse: meu Deus, eu vou ficar rico. En dan dacht ik wil rijk worden. Aí eu precisei começar a fazer uma estratégia de como trabalhar esse dinheiro. Dan moest ik een strategie maken, een weg maken waar ik dat je abgespaard geld met schaffen wordt. Eu não vou ensinar isso agora. Ik wil je dat nu niet inrichten. Vocês vão ter que me trazer de volta para entrar, porque eu não tenho tempo para Dus isso. dan moet je me terugbrengen, dat ik je dat inrichten kan. Se quiserem aprender como eu fiz nesses anos, eu vou ensinar depois. Wanneer je wel hand dat ik je dat inrichten zal, maar dat je dat laten. Mas eu vou resumir a história. Passaram 10 anos. En dan wil ik je dat opvoeden. Dan weer 15 anos. 15 jaar voorbij. Aproximadamente 18, 19 anos atrás, Dat we ongeveer 18, 19 jaar terug. quase 20 anos atrás, Meest 20 jaar terug. eu fui enriquecendo tanto com esse princípio Dan word ik zo rijk met dit principe. que eu comecei a viver com 20% e sobrar 80%. Dat ik ontvang plus met, anders, plus met 20 te leven en 80% blijft even. Há aproximadamente 16 anos, Dat is ongeveer 16 jaar. o mês que eu mais gasto, De maand waar ik de totaalste verbruiken doe. 5, 7% do que eu ganho. Dat is 5,7% van dat wat ik verdien. Eu enriqueci. Ik zie zeer rijk geworden. Eu estou ensinando a vocês hoje Ik doe jullie van jou inrichten. uma maneira de enriquecimento. Een weg van rijk worden. Principalmente a vocês mais jovens. Besonders onder de jongere generatie. Se você gasta tudo que você ganha, Wanneer je rein alles uitgeven is wat je daqui verdiend 5 is. anos você não tem nada. Dan van 5 jaar wieder hast je Se niks. você recebe um dinheiro e gasta tudo que você ganha, Wanneer je geld gekregen is en dat voedsel uitgeven is, você nunca vai construir riqueza. dan word je niemals rijk zum buur. Eu estou dando uma estratégia a Ik vocês. geef jullie hier een strategie. Agora entenda algo Verstoot me. para finalizar isso. Te eng brengen. Para que ficar rico? Ten wat rijk worden. Arão, para que ficar rico?
Então, wenn wordt rijk worden. Que legal, que bonito você me falar, que lindo você me falar tudo isso. Dat is je schijn dat je me dat al vertellen is. Mas qual a razão de ficar rico? Maar wat is de grond rijk te worden? Eu posso testemunhar a vocês. Kon je dat als een zeugnis geven? Eu tenho duas igrejas. Had twee kerken. Sou o pastor presidente das duas Ik igrejas. zie de eerste pastoor van twee kerken. Mas eu sou o maior dizimista das minhas igrejas. Maar in beide kerken zie ik de raadste Sou a pessoa que van de mais beide kerken. oferta nos últimos anos da minha igreja. Dat is ik geef de meeste opfer in de Sou o beide maior kerken. patrocinador financeiro da minha igreja. Ik zie de raadste geld in de stad van mijn Me ene lembro kerk. alguns anos atrás, Een paar jaar terug, eu disse: ainda vou dar ik wil dat nog geven. 100 mil reais de oferta. Ik wil 100.000 reales geven. Dat zijn 180.000 Bolivianos geven. Até que cheguei a fazer várias vezes. En dat ga ik dat nu meer moet Em 2017 para 2018, 2018 eu fiz a minha primeira oferta de 1 milhão de reais. dan weer het eerste mal dat ik 1 miljoen reales maak. Por quê? 1 miljoen 800 Bolivianos. Por que ficar rico? Wenn wat rijk worden. Por que ganhar dinheiro? Wenn wat geld verdienen. Seria vazio Dat wordt ladig zijn. se não tivesse um propósito. Maar dat niet een grond had. Existem 3 razões para enriquecer: Maar dat een ziel had. Dat heeft 3 zielen. Gronden wenn wat rijk te worden. para ter uma boa condição de vida Dat u kost een goed leven e hebt. dar o melhor para os seus filhos e para a sua En família. dat u de beste die kinderen en die familie geven kost. Quebre os seus preconceitos com riqueza. Vang aan dat te breken dat u die slecht denken over rijkdom. Você nunca atrai aquilo que você tem preconceito. Du des niemals dat een magneet als no die brengen wat u slecht over denken is. No fundo, todo mundo quer uma vida melhor. Im diepsten bijna wie alle willen een beter leven hebben als wat we nu Até a hebben. pessoa que tem mais resistência e fala muito mal de dinheiro, Ook die persoon wat geen onest en zegt zeer slecht over geld reden dit. no fundo queria dar uma vida melhor para os seus filhos e para a sua família. Die biedt bijna een hart wel hij zijn kinderen een betere leven. Primeira razão de você estar bem financeiramente: Dat eerste grond is dat u kost goed financieel zijn. dar o melhor para a sua família. Dat u die familie kost de pas te geven. Segunda coisa, eu quero dizer aos pais: En de tweede zaak wil ik de a palavra de ouders Deus diz: o homem de bem De woord God zegt, de man van God. deixará herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos. De wordt het zien afgod aan zijn kinderen zijn dag te geven. É importante que você construa uma condição financeira de abençoar seus filhos. Dat is wichtig dat u wat opbouwt is, dat u die kinderen zegenen kan. Isso é um princípio da palavra. En dat is een principe, een leer van woord. Terceira razão de ganhar dinheiro: Derde grond, geld te verdienen. ser investidor no reino de Deus. Dat u kost een investor zijn, een wat u net planten deed en kennisrijk is. Poder sustentar a obra de Deus com seus dízimos, ofertas. Dat u kost dat rijk is onderhouden met 10 tiendel en met 10 opfer. Essas são as 3 razões principais de você ganhar dinheiro. Dat zijn de 3 wichtigste gronden dat wichtig is voor die geld te verdienen. O dinheiro será vazio se ele só toca em você. Dat geld wordt ladig zijn, wanneer plus die onscheren deed. Amém? Amen. Eu espero, quando voltar aqui, Ik ervaar dat wanneer ik hier terugkom. ter alguns já praticando o princípio da quinta parte. Ik wil, wanneer ik terugkom, dat een paar stuk van jullie dat al uituiven, dit poort van het 50 wegleiden, 20% wegleiden. Pare de gastar tudo que você ganha. Hierop alles uitgeven wat u verdienen is. Comece a fazer uma reserva. Dan best je wegleiden. Depois vamos trabalhar na próxima vinda o que você pode fazer com esse dinheiro. En dan wat we door even arbeiden, reden wat we met dat weggeleide geld doen kunnen. Fazer ou multiplicar. En dat vermeerderen, dat weggeleide geld. Ok. Oké?